ba re mamang ke morwage o ka yena ge ba tsena ka mo barawa o ngwadišitše morwage ge ba ya ka mola barawa o ngwadišitše morwedi ya ge mo ge e ka ba mosadi wa gago ga o motshepe ngwadiša bana ba gago ka dilo tša gago ka baka la gore o nape o tsebe gore once wa ngwadiša beneficiary wa ngwala sesi ya ka o ke molatelago o nape o tsebe gore tšhelete eo o ngwadišang sesi ya go ka yona e ya go fepa sebare sa gago e ya go fepa le bana ba gage jwale wena o nyaka go berekela monno o mongwe wena le yena e le monna ene gona wena monna o tekwa jwa mosadi a baka tšhelete tša boabutiage a baka ditšhelete tša gabo a e tla go reka bupi ka lapeng la gago o tekwa jwa o monna mohutamang o ja bogobe ba go fiša o sheba ka nama braipeke ye mosadi ya gago a utswitšeng tšhelete a gona e le ye e beng e swanetše mogadi boage le bana ba abutiage yena a sebaka se gore a tabiše semmušo ke moka a amogele baeti ba a rena semmušo ke moka o re 2 minutes o nke ke dire se ke e topa ka lemeleng Limpopo Community Radio Station Awards 2024 e go mema a go voutela lenanego la gago la mmamoratwa romela SMS go 33453 33453 gomme yona ke R1.50 fela mafapa a go vouta a beakantšwe ka tsela ye e latelago ge o nyaka go voutela breakfast show ngwala 01 Mutse FM ke a kwagala breakfast show ngwala 01 Mutse FM magazine show 02 Mutse FM talk show 03 Mutse FM afternoon drive 04 Mutse FM current affairs show 05 Mutse FM weekend drive show 06 Mutse FM music compiler 08 Mutse FM producer 09 Mutse FM sports show 010 Mutse wakakap 10 Mutse FM sports show 10 Mutse FM best community radio station 11 Mutse FM jwale le ke lenanego la pitšentše kgololeng go voutela lona ge o nyaka gore lenanego le kry-e award le fenye di-talk show tša di-radio tše dingwe o ngwala 03 Mutse FM o se ke wa ngwala 3 fela o ngwale 03 Mutse FM ke moka o romele go 33453 o romela go 33453 wa nkwa gore ke reng ke re o re 03 Mutse FM go fetša o e romela go 33453 moroka dithapo ke tšee aowa ke a bona ka mola mafaratlhatlheng go nkga divoutu ngwanaka vouta wa vouta fela o kry-a mošomo wa vouta fela ngwana wa phasa a re vouteleng mananego a gabe rena magagešo le radio ya gabe rena re e vouteleng le yona e kgoneng go tšwela pele e kgoneng go gola ge re vouta re godiša radio ya gabe rena mananego a gabe rena bitšentše golosiwe magagešo e le thušitše kudu lena le tlileng mo a ke gane ge e le gore banna go sane le wa llang mara ka se tlhoke rantane le ka se tlhoke ranta banna go pala adimanang banna ka moo dikgokaganyong tša leago a go nkgeng divoutu ka moo ke a bona ka moo go nkga voutu fela ke a dumediša magagešo ka mešate ke a letama ke a le dumediša batheeletši ba Mutse Community Radio Station ke a le dumediša ka dikgokaganyong tša leago ke ne le bagešoši ba bona se se utswa saluni banna ke a letama banna se se utswa saluni nkore bjale re a makala ge motho a e ba le mathata a sa tswa saluni banna malome ka kapa
a wana ke ne a mantši a ke ne a mantši ke re batho ba ga borena a ba vote man a ba vote re a kgopela ba se ke be ba tsoga ba lebetše magagešo ka mo Facebook e no ngwalang gore le dumediša le le kae le dumediša le le kae and then nke le re vouteleng re kgoneng go ba le tšwelopele ke ne molaetša o monnyane malome ka kapa ke ne molaetša o monnyane molaetša wa ka šuona ke nyaka ka kua Facebook ya rena nke ba no kgetha motho o motee o bona ba maratang a ka tlang a riela morogo ka sereto ba bona ba e leng gore ka kua Facebook ba mo tshepa ba no ngwala leina la gage ka mola gore bona ba nyaka gore moroka a tla riele ke mang sereto gomme morena malapela o tla topa ka mola bona o ba mo voutetseng ka bontši gore no moroka batho ba rata gore a tla rete ke mang a re nyako tegetela sereto ke nyaka sereto se e leng gore re nyaka sereti se se gore se dire sereto se se botse sa bokgwari ke nyaka go tla go se bapala ka tšatši la ka la matswalo o ba tlabeng ba mo kgethile magagešo re tlo mo šutha a reta ka letšatši la ka la matswalo ke nyaka go bona go bapala sereto se ke retiwang mola and then ke reta ko mote wa kgethileng ke ba latedi ba e le go gore ka mehlale ka matšatši ba re šetše morago ebile ba morata go sa re gore ba bang ba a ba ratiwe gantši a le gare a reta o tlo no ba gare a fa ba bang ba le maatla a gore a re berekeng ka thata ke kgopela gore e be kore mo go diretitše e tlo ba sereto se se retang ke motho wa mme le motho wa ntate ke batho ba babedi ba kry-a ke nyakang gore ba tle ba rie sereto se e leng gore se tla dula nako e telelenyana se le gona mola dikgokaganyong tša leago magagešo ke a letama ntle le go senya sebaka ke a le dumediša ke ne le malome ka kapa šulela mmona ke a bona mo le tlile le eme gabotse le kaena le gona ya le ka dumediša ra tseba gore ke mang ba ga mang then ra tseba gore le thuša jwang ke tlo kgopela gore kgaetšedi ya ka mola le kopelwana le ba le laole ge go bolela yena a no le re gannyane ka mo go yena ge go bolela mme a le re gannyane ka mo go mme ka fa ge go bolela wena ke tlo kgopela re le laole ko wena ka gore mme ke motho mogolo ge go bolela mme o mo išetse lona o seke wa lebala wa kry-a o ile le dikgopolo tša mathata kere go shere bale ka gore mathata o ka kry-a bua lešetse a lebetse gore o swantse a fe mmage le kopelwana wa kry-a ile le kgopolo tša mathata a re tamišaneng magagešo mma gore na sebaka ke sa lena ke a le dumediša ka moka batheletši ba motse community radio station mme ke mang kae nna ke nyaka go bolela se ka betha mo wa tekwa go betha mo alright gantši mo matšatši a re thuša batho ba nyakang go bolela maina ka gore ge re šetse re thuša a re nyake go fihla re tlo no ya manyana gannyane pele re ba thuša re ka tswela pele ka tše dintšhi ene lebaka le lengwe ke gore re tsentšhitše ba le ba bolela le bona ba lokiša ka mo gore re tle re re ge re ya pele ka lebaka la gore na ka kua Facebook re ba live gore batho ba tle ba kgone go le thuša so ke kwešiša gore mo gongwe e hloka gore le e boledišane le lokologe ka gore mo go no nyakega nnete le gore re tsebe re thuša manka a ye ka kua go kgaetšedi ya ka re fetele ka kua mo go mme re a boa kgaetšedi yaka go ga le kopelwana le mo o tamiše batheeletše ke a le dumediša ka moka batheeletši ba motse radio community radio station nna ke nna Agnes Mogale ke tswa Louwfontein ya digwale ya Marble Hall a re a leboga boisa o mosadi wena dumediša batheeletši mo Thobela motse radio station nna ke lekile molli ke nna ba itseng Mogale ke tswa Louwfontein o tswa ka Louwfontein boela ka mo go mma go rena ka mo boela ka mo go mma go rena sebaka ke sa gago
ke a le dumediša batheletši ba motse radio station. Nna ke Christina Mogale. re a leboga ba ga Mogale. Magagesho lebaka la gore batho ba swanetše ba tsebagale ke le tee fela la gore go ne le kgonagalo ya gore ge ntše re le thuša wa kry-a go tlo fitla mo go swantšeng letle le nyakeng thušo ya setšhaba, and then mohlho mongwe tabeng ya go swana le ditšhelete, tabeng ya go swana le dijo bo diaparo boeng a kere gore le nyaka tšona, mara ke ra gore go ne le gore ge ntše re le thuša go fitlhele mo e leng gore re kwešiša gore le a di hloka dilo tšeo, and then re swantse re le kgopeleleng ko ba theeletšeng gore bathuši ba bona ke ba lapa la ga Moketekete Magagesho ba hloka thušo ya 1 2 3 4. Jwale ga go ne motho a ka ntšhang 100 ranta a fa motho a ka moremi a sa mo tsebe. Jwale ke ka mokgwa re berekang ka gona ka gore le rena re tšhaba gore e tlebe o ka re to kgobokeletša ditšhelete ka batho ba e leng gore ba fitlhegile. That is why re nyaka go ba transparent and then gore re kgoneng go tšwela pele. Molli wa rena ke mang go ka se bolele o la swantse a tla a tlatsetše gore wa rometseng ka WhatsApp ke mang kwena be re bola le wena nkere a go thome wena ngwaneso go ga mola ga nyane mama re go thuša a go thome wena o hlalose taba tšela o di hlaloseng kua WhatsApp. Sure motswadi re duleng godimo ga dinnete ka baka la gore re berekela mo nakong e rileng a kere, so ge re sa bolele dinnete re ya kua le kua ebile bo ka kapa ba tlo le botšiša thata batheletše ba feleletše ba omanya bo ka kapa kua gae gore gape bua le ba botšiša thata re ba re nyaka go epolela nnete e nngwe ye re e bonang gore e fitlhegile. Jwale le se ke la nyaka gore re tenyakeleng dinnete batswadi o no e tšea nnete wa e bea mo tafoleng mo le motheletša le kua ga ya kgona go e kwa gabotse gore ge a tlo thuša ka maele kapa ka se sengwe a kgone go thuša godimo ga ntwa a ikwele gore ke nnete. Thobela tia di le kgaitšedi nna re na le mathata ka kwa jarateng bošego ga re rogale mo godimo ga masenke go kwagala mešito, then le mo jarateng ke dimpia bošego le dikatse. le kopelwana leo ke la gago re go file lona gore o bolele mo go lona gane o ja ke tlhontšang nkane o ja ke ditlhonkgaikele ke gape re noši ka moo swa tšhoga man fila free go o nyaka metsi o bolele go o swere ke tlala o bolele go o nyaka tee o bolele. Kgaitšedi le hloka thušwa kere le be le nyaka go tla mo a kere le be le nyaka kere le fihlile a kere berekišang sebaka se le se kry-ileng motho a hloka thušo o wa setšhabeng a lalela setšhabeng setšhaba sa tseba gore se mo thuša jwang le tlile mo le tlo nyaka thušo a la swanela go ntšha se le llang ka sona o ka re le a fihla. ene moroka se sengwe gape ba kweše gore ga go sa ne nako ye nngwe e so no ka kua ga re sa ne meeting o mongwe ditaba di bolelwa mo tša felela mo ge e ka ba lene bothata ba go bolela moki and then go ra gore re tlo gapeletšega gore re leišeng ka mola le o dulang ka mola and then go tsene ba le ba bangwe ka gore re berekala mo nako lena le ja ke ditlhong le gagabiša mahlo a re tsebe rena go gagabiša mahlo ke ga eng kgaitšedi yaka ka mola jarateng re na le problem bošego ga re robale o na le dilo tše di ketimang mo jarateng dimpša dikatse then a re robetse bošego ka re go na le dilo tše di gašang mo godimo ga masenke. So na ngwana o napile last mboditse gore o lorile go tsena ntho e legotlo ka mo ntlong then a lwa le legotlo le la e lwa legotlo le la fetogo ya ba tšhwene then napile tšhwene le ya mmotsa gore a bona o se ka mpolae nna ke dula le lena ka mo ntlong bile ke ja le lena ka mo ntlong. Taba tše di thomile neng? Ke gale ne o ngaka ke wo o ne mengwaga me kae? 20. O na le 20. Okay ngaka o bona eng ngaka ka
ke bona gona seo bošego gona so ke eng lona legotlo le ke le legolo ke le lennyane ke le lenyane le go latelela ka kamoreng ee ebile le robale rena mo mpetong go tlole alright mona le go tlole latlang o ile wa dira eng ngaka o lekile jwang paletše go itla kae re tsebe re go thuša jwang ngwaneso gobane go bolela nnete batho ba swanetše ba thušana kere ke ne go lwa le lona fela o lekile go lwa le lona fela ya ba ile gore dilo ga di sepele ga botse akere ee alright mpotše mo gabotse a etle ka mo go mama ka mo mme motswadi o le boditše ngwana ka taba le go tlole akere and then o lekile go lwa ka mokgwa ka kgonang akere bana ba le ba boletse thušo e ba e nyakang wena bole ka ge o le motswadi lapa e le la gago o hloka thušo ya mohuta mang nna a ke dule le bona nna ke dula ka gae bona ba dula ntlong ya mmage ntlong ya mmago mang ke ditlogolo ba setlogolo ko ee o ke ngwanaka and then go tlole le ba tshwenya kae ga gabo ola goba ka ga gago ka gabo ka mo ba dulang bona a ke re wo ke morwedi yago and then wola ke setlogolo and then ba dula lapeng la mang ba dula ntlong ya RDP ke ya mang ntlo e sesi ntlo re dulang go yone ke ya mama ko RDP ke ya mama wa gago gane wa se mmago ke ena go ra re le dula ga gage mos go ra re koko ba dula ga gago a ke re nna ke a ditlhalosa ke re a ke dule le bona ke dumelelana le gona ke kwa gore ba dula ntlong ya mmago o mongwe mo go ba se ka kwa gabotse o e kwele gabotse o e tlhalositše jwang ke ya gago ntlo koko ke yaka wena a o ye ka ku RDP ke aya a o fele o robala ku RDP ke fele ke robala wena o robetse jwale ka motswadi wa mongalapa lela o kwa eng le go tlo lona ke tsebene mara dikutukutu tše tsona be ke fele ke dikwa alright okay ge o lebeletše bophelo ba bana ba ntle le tše ba di boletšeng jwale ka ge e le bana ba gago o le motswadi wa bona o ba hlokela thušo ya mohuta mamang maphelo a bona ga loke ga a sepele gabotse mo gongwe ga o bone lenyalo ga o bone mebereko go bona a ba tšwele pele dikolong ke mathata ma jwang a o gatlhanang le ona godimo ga bona and then re tsebe gore go mathata ona gona mathata a gona ka gore a ba tšwele pele ka selo o ebile ena o espo ga a dula le monna ga a tšee nako ga a dula le molekana ba tšee nako alright ke kwa se ka kua re ke ngaka ntong ba gage kae e gona e ka ga mo ga bokoko go ba le išitše ku RDP e ka RDP wa ile mo gore o šeditše ko RDP a ke re ba itše ba re badimo ba re e ka se ke ya tsena ka ga tatemogolo wa ka gore ke setlogolo ka gore ke setlogolo alright le go begile ku RDP semmušo alright ka ge le re badimo ba re a ke rate go ngangiša mara ke no rata go no fa mmono go ya le ka mokgwa ke tsebang ka gona setlogolo solang ka mmaga a se a nyala o swanetše go gorogela ga magolo age ka lebaka la re ka se mo goroše lapeng le le seng la begiwa ge re goroša ngwana lapeng le le seng la begiwa re mo goroša nageng go ra gore re a molatlha ene ka morago ga kgorogo ya gage o tlo etemogela mathata a go swana le gore o kry-e le gore bongaka ba gage ga bommerekele go tsoga dihlakahlakano godimo ga mmele wa gage ga a napa e ba le boroko gabotse go ba lelapa le badimo ga ba le tsebe ka ge le šetše le dirile phoso ya go swana le eo kua le sekatlho le sa go bitša di-RDP gobane ke motse wa gago ne ngwana lesogana botša ngwana lesogana a bege motse wa mmage gobane mmage ga a hlaba
ba ka gae ba tle ba go begele motsola ntloela ngwanola ya badimo e kgone go ba ka gare ga lapa le le begilweng le nago le badimo ka gare nako nngwe lebakeng la gore ba bone dilo tse ba di bonang ke lebaka la gore motse o seng wa begega o boima go berekega gobane re bereka motse we e le go gore o mo nageng gobane gantši batho ge ba fetša go kry-a di-RDP ba ba fa tsona bontši ba batho ga ba leboge ba botša badimo ba bo bona gore re lebogile le ge re sa bege motse fela badimo ntlo yela ke beng ke lakatsa ke kgopela gore modimo a mphele gaeši yona ke legae laka so batho ba itamogela mathata gobane ga ba bereke dintlo tša bona ga ba bua ga ba titšhireletše mola bontši ba batho ba ba yang go dula di-RDP e le batho ba ba itemogelang mathata batho ba go tseba ba tswaletšeng maphelo a bona gore ba palele ko go tswela pele le bokamoso ba bona bo atlege ba tseba ga botse gore batho ba ba dulang mola bontši ba ne le matshwenyego a ba dule mola ka lebaka la ge ba rata ba dula mola ka lebaka la ge batho ba ba eteletše pele ba ba senyeditše maphelo ba ba tswaleletše mebereko ba ba tswaleletše tše di botse tše badimo ba bona ba ba file go tsona o nkwešiše so go jale ngwana o gorogile ntong ba e gona a go bohlokwa ba re ngwana santše a thwase gape nto bohlokwa ke go bega motsola badimo ba tsebe gore ntlo ye ke ga mang ka mo e leng and then le go botša badimo gore re ile phoso badimo ke botata gore rena ba kwešiša ge re ka re ile phoso re gorošitše ngwana re se ra bega ntlo re a e bega ke ya mokete badimo ba tlo rekwa ba ikwešiša mama yeo ke a e lokiša taba legotlo le ya lokišega legotlo re nolwa le lona ka ditaelo ra le thea ra le tanya then ge ile gore legotlo a re le tanya ra le bereka legotlo la sepela la ya ga ga bolona se se sa lo monyane gore a ka lwa le ditšhweni bošego e sa lo monyane gore a ka re ga robetse ka gare ga dikobo tša gagwe gwa go tsena magotlo a go nyakege ka mogong so o hloka thušo o tlile mo so re swanetše re mo thuše ene re mo thuše re sa mo judge re mo thuše re sa reka gore ke ngaka o paletše ke eng le nna nka no re ke le ngaka ke ilalo ke le moremi tšatši le leng ka palela ke se seng ka go ba bang ba batho ka re ba nthuše so re tlo mo thuša sesi ka mo gore ka kgonang mara kgopela ba ka gae ba pie jwala le bege motsola gore ge re tšwa le ditaelo re ya ka kua lapeng la gago badimo ba tsebe gore re ya kae re ya go dira eng o nkwešiša ke re mama badudi ba bantši ba ba dulang mo di-RDP ba swanetše ba phethe ditaelo gobane bontši ba bona ba ne le dimpho mara ga di kgone go tla go bona gobane kore ba ba berekile go tloga ka magaeng a ga bo bona wa e bona so ge modimo a go file ntlo mahala so e leboge go ka tithuta go leboga se sengwe le se sengwe se batho ba go fa go sona le se sennyane se tlo go hlwalla gore o be le se segolo se leng gore se atla godimo ga bophelo ba gago wa ikwešiša so ge ba le so o bona ge ba dula le masogana a sa ba dulele ke lebaka la gore maphelong a bona batho ba ba banyalantšhitše le dilo tše di bitswang dithokolosi ge monna a etla go bona go tswelela serithi sa monna o mongwe then go thoma go tsoga go felelana pelo gare ga mosadi le monna then ge go thoma go felelana pelo go thoma go ba le nto re e bitsang gore ke katlogano ge go e ba le katlogano thokolosi e thoma go tšea kgato e bapala karolo ya monna godimo ga mosadi sadi o tla bola ko go hlapaya disaluneng a tukiša re ka diroko tše di botse mara wa kry-a ga a sepela mola a sa bonagale lebaka e leng e le leswiswile le le go gona a re ye lapeng la geno motswadi aka go loka eng ka gore ka mo lenyaka manyalo ka ga geno le kae le gona lenyalo ka gae goba a le gona goba le no thoma go tswallega mo go bana ba nna ke ile ka nyala o ile wa nyala le ge e le gore dilo tša ka se ke di sepela ga botse ke gore nna mma e be le motho a tenelang jwale wa bona napile ba le ba bogadi ge ba etla mma ile a no kwana na bo a na nnoši napile go a ya mma a hlokofale mma ra ga hlokofetse mole bona ba boa ba re ba je go hlaba napile a butsa ko mongwe a re dipampiri tšela be le ngwala go tsona di kae pampiri tšela ba di kry-a ga ba kry-a pampiri ele ba kry-a pampiri ele le gore e ntšhitše 1500 napile ge ntšhitše 1500 ele bona nna ke tse gore ba kwane jwang le papa motswadi wa ka le mmamogolo wa ka
napile ba re ba lokisitse ditaba kere nna ba re ke hlabišwe nna ka hlabišwe ka ya bogadi awa ka tutulela bogadi ba ka ke dutse kwa bogadi re dutse go fitlhela mone o la tlo hlokofala mone o nna ne ke dula le ena ba re ga hlokofetse molao a etla a etswa mmušareng certificate sele sa go sa tlasengwe le gore never marriage a nyala kere ka dula marakano dula gona ka mo motseng go fitlhelela bona ba ntšha mantši wa bona ba re ke tlo support-a ke mang nna ke tšee bana ba ka ke sepile o rakile ke rangwane o rakile ke ragadi be ile rangwane le mmage alright ge wena o gopola le monna o be le šetse le saenile o nyetswe ka dikgomo go felelela kore ke mahala ke re tšhelete be ile 1,500 kgomo yone be ile gona ke rela re kgomo e hlabilwe mohlobolo wa tswa alright e le gore ga geno be ba nyakile bokae ke kwa lebala e le re 1.5 e ka ba mahala be gone ye ba e nyakile ntle le eo gabotse yona be ile gona ke re be ka senya le ka 1.5 ne ile gona ile ba gore mmadilotse o na di dira le ngwana ge sho monnyane go sene motho mogolo wa ka molapeng alright no a gona molato re tla go thuša mama lebakeng leo la tabeng ya gore o fetse o bua ka gae ka mokgwa wa go rakiwa a se mokgwa mo botse gore ka morago ga gore o mongwe wa rena a robale ka gae re rake mosadi ya gage motho ga a tlišitše mosadi ya gage ka mo gae se segolo ke gore ka gare ga lapa ge go iba le ditlhakatlhakano ditšhetšherekano re ithuteng gore re pheleng le mosadi o gobane mogala wa gage o mo tlogetše ka mo gae dikilelo ka moka o di rietše kowe kua bogadi okay a gona molato fane o sa bitša ka yona ya kua bogadi a se ke re saene a se ke le saene alright a gona bothata malome ka kapašiwe a ke go leboge Moroka nke ke kwešiše se sengwe mmagorena ka nako ye ngaka a goroga mo ke kwele gore go tšweletše polelo ya gore a ka se gorogele ka mo ka baka la gore ke ka ga tate mogolo wa ge right and then a ya go gorogela kae RDP ka mo bareng ke ga tate mogolo wa ge ke ka ga geno ke ka mo wena o dulang ka gona wena wa o dula ka ga geno mara o kry-ile ntlo RDP a wa ke re jwa le ntloela ke nnyane ke sa iluki ke sa katana le go ilukiša ya RDP motho a beng a lehlahla gore ngaka se ka gorogela ka mowe ga bommage ke eng lwena ke setlogolo sa gago ke kobele ke ra ke eng lwena ngaka mo ngaka ke setlogolo sa ke ngwana mang mmagesho okay mara Moroka ka mogwala e beileng gabotse lena le hlahlile ke mang gore ngwana a ka se kgone go gorogela ka mola ke kobele ya gane batho ba thwasa kae na o le dirišitše diphošo motho lebaka la gore ke re o le dirišitše diphošo ke gore Moroka ke gata mo a gatileng gona gore a se o nyalwa ke re mmagorena a se o nyalwe that's why o dula ga geno o taba tša gago di tlo loka and then ke tšatši le o tlo reng ke nyetšo batho ba le ge ba fetša go hlabiša kapo wena o te hlabiša sesi go nwa le ge sesi a nyalwa o swanetše a ye go nyalwa gona ka mola lapeng le la geno ka baka la gore mmage a nyalwa ge ngaka go nwa la ka tekerela motho a re wa monyala o swantse a monyalle gona ka molateng la geno mmagorena re ya kwana kere and then ka kua ngaka o ile le go rošetšeng magolo ka kua e le gore o a tseba gore motse ga wa begiwa and then ntomba ya plekeng e wrong mara a iša go lokile le išitše ngaka wa bereka a o bereke why o sa bereke batho a batle
o ile wa ya go ngaka ga go wa mmotsa gore a ke bereke and then a kgona go lebelela gore e ka ba lebaka e leng gore o se kwa bereka a senkeke a senke o noe le ya kwana le kobela gago a ba kwana wa tseba a ke ngaka ne ebile a ke le thwasana mara ke dula ke eletša batho gore ge ngaka e go thasišitše o seke wa titumelela go fihla mo seemong se e leng gore ga o sa boledišana le ngaka ya gago ge go ne le mathata swantse le duleng fase le a lokišeng ka baka la gore go ne le dilo tše dingwe o ka no tla wa hlehla le dingaka tše ke gore wa di lokiša mara di nyaka ngaka ya gago ye go thasišitšeng ngaka e swana le motswadi a ke re go njwele o ka se re ge o fapala le motswadi ya gago wa ra ke sa mmolediša ebile ga e sa le selo le nna so le ngaka e ba motswadi ya gago wa malopo mo e leng gore go ne dilo tše dingwe ge di go gakantšha o swanetse o phentše o ya go yena o feleletse ka nako ngwe o mmotšiša gore tate ke a gakanega kapa mma ke a gakanega mo go fitlhile motho motlho mongwe o bola ke bolwetse bo borileng kere ke a checka a ke bone gabotse ke ka mokgwa ke ikwišang ka gona ntomba gago ya bulwa ngaka wa e bula ntomba gago mehle le mehle sa le o bula ntomba gago nela mafelelo kgale neng ga o sa gopola ene lebaka le leng la gore o se kwa bereka ngaka ko gore o beile dilo ja gago mo go seneng badimo then a gone link kapa connection ye e leng gore badimo ba tla phentse ba go etela ba go bontšha mola le mola go ndwa le o bona magotlo go o robetse o elwa le wona ebile magotlo a fetoga ditšhwene ebile a te introduce gore aowa o seke wa mpolaya o se kwa nkgobatša le nna kuo mongwe wa ka mo gae ka baka la gore ntwe ke gale e le ka mo ene le ge o ka tsena ka ntombeng ya gago wa hlakantšha dihlare wa ntšha wa re walwa ga go ne le se se tlo berekang ka baka la gore dilo tšeo ga di ne badimo mo go tšona ka moka ga tšona ka mantso a mangwe era gore badimo ba ka ntle then o connecta jwang le bona ka gare ga ntompa and then ge o ne le connection le badimo o ka se tšee nako e telele o sa bule ntompa gape le bona ba tla go notanyana gore ba go botšiša gore na o bereka jwang wa tseba e kwiša bohloko e kwiša bohloko wa tseba ke lebeletše sesi mola ge o mmotšiša gore wa kwana le ngaka o seka meogo go ra re gone ntho ngwe e sa tsamayang ga botse ya kgopelo ba bolelela e ka gore bona o ka re ba boifa nnete le seke la bolela leina la ngaka a bonka se le bolle ngwana o ile ya thasong ka Begersfort ga a fitlha ka mola Begersfort e le gore dilo tša ngwano go ne le abutwa ko mong o na tsamaya mo ngakeng a kere a ntše ka malwetse a gage jwale ga ntše a sepela ya bona a kwa tšao gore ngwana o jwang a tšea o a moiša moo ngaka ge e fihla ka kua ya rela abutwa ka le mmago ngwane o ena o ba re badimo ba ritse ngwane ka pela ka gore ngwana o tlo timela a kere ba rwala ngwane o la ba moiša ko kobeleng ngwane o la thaswa go sene taba nna be ke fela ke ya kwa Begersfort mara ke fihla kwa Begersfort ke khwetša ba sa moswara gabotse gore mo gare ga mathasana ka moka ba roga yena noši ene ba mmakatša ge ba ya ditlhareng o na saye ba ra se ka tsena ka mola ntombeng wa e baganetša ngwana go tsena ka ntombeng bo ba sa tsene ka ntombeng ene mehle le mehle kgwedi engwe le ngwe be re patela kua ba re ke difaele tša ngwano be le patela be ba le faena bokae mama la mafelo a tlotla mo gae ba re founetse ka labone ba re ba tswa dikgonyeng ba buile lata then ba re ge 5,000 e se gona a ka se tle gae then ka labohlano fore gore ba transferla 5,000 ya bona then mokibele bošego ba mo tliša a le ne nako go bapala
le ne tšhelete go bapala le ka transferela ngaka gore ngwana o buile dikgonyeng lata a nyaka 5,000 ke motswadi ya mohutamang wa gore ge ngwana a ile dikgonyeng a buile lata a tšhatše ngwana 5,000 o re ke yang 5,000 ke ya gore o buile lata dikgonyeng no ga o gona molaong ngwana ga a buile lata dikgonyeng ngaka o dula le yena fase ngwana ka ye a go buiwe dikgonyeng lata a kere go sa sa o ka bua dikgonyeng lata wa tseba ke tlo go fa mokotla ditlhare o tlo go gata ka kua morago a inyake batswadi eo e nyaka ngaka wa le ka go ka ge ile ngaka a tšee maekarabelo a bongaka a go dula fase go bolela le ngwana wa gagwe ke tositša bana ka kua gae ba e leng gore like ke gatlhana le mathata mantši kudu mo go bona a se motswadi a re ileng molato o ria ke ba santse re leke go lokiša ba ngaka e ka se lenyake tšhelete kaka that's why re na dingaka mose re tlhoile ke batho so ke lebaka la ka mo go re swarang batho ka gona re sware batho ga botse re tlo tlhoa ke batho ka kapa wa tseba lebaka la re tlhoa ke batho ke re berekiša di-power tša rena go feta ka mokgwa e leng gore go nyakega ka gona o ka se re ngwana a re ile molato wa faina batswadi ba gage 5,000 wa e santse o ba faine tšhelete ene motho a re ile molato shu go padile kae go rela ngwana gore ngwana nto mathomo ke kgone bona re thwasitše ile ngwana nna nako re thwasa be re dira diphoswana tša bongwana mara ngaka yaka e be re ga e re otla ka re sepelang ku le go yapa mekotla ke nyaka mekotle 20 mo go tseba gore o rile molato o yapa mekotle 20 o ka se o dire molato la go sasa be go sene ditšheletana tše e leng gore ba gare ba di nyaka go batswadi ba rena ga go jale nna ba nyaka tšhelete le ge ba mogoroša ba itse ge ba sepela ba re meriri o swantse a tlo kera meriri re reke dituku tše 5 tše mpša re tle le 500 ka letsogong ya tšeo tša dikobela tšewe di tla re palela man ka gore o dirile tše e seng tšona ebile ngwana o gorogile ga a fetša o sa molatlheditše gape o tšere ntong ba gage o e beile plekeng e wrong mo e leng gore ebile le ngwana o palela ke gore ge dilo di sa sepele ga botse a communicate le yena kgaetšedi ya rena nko tšee le kopelwana lewe nke ke re mbondompondo le wena ba botšišitše motswadi ya gago gore ka kua lapeng la gabo go diagalang dilo di se gabotse di gabotse a ka no ba fetotše mara a ka kgotsofatša ke ka mokgwa a fetotšeng ka gona le ba ba kae ka gageng bana ba mama ba re le 5 gomme re setse re le 4 go tlhokofetše o mo teng o bolaile keng ba rururile maoto be e le monna gore mosadi ba ile monna a ne le mengwaga e mekae alright it's fine and then ka mokgwa a tlhokofetšeng ka gona le a kgotsofala le ka mokgwa a robetšeng ka gona le a kgotsofala o na le ngwanyana mongwe wa tlang ka mo moragaka o re wa motshwenya mare gore o motshwenya jwang na kgone gore tlhalosetša gore bothata keng ka rore na a roba a lebešego mothola wa motshwenya ge le re a hlalose a le mmotšišiga a nyako o bolela gore why a nyako o bolela and then wena tša bophelo di go sepelela ga botse botoborose wa ba hwetša ba dula go diagalang nna ke dula ke nnoši o dula o nnoši o go apala ka mo masoganeng a ba dule wena o nagana gore wa e ba ka be ba sa dule a ke tsebe gore ba dira keng wa bona malome ka kapane ka mogare ga lapa le gone mathata mang a mantši ene ke lemogile gore dilo tše dintšhi ga ba tlo napa ba di bolela mo gongwe tše dingwe tša gona a re tsebe a di bolelelege mo moyeng o ba jwang ngaka wa di tseba ditaola wa di tseba dihlare o ka sebe ngaka o sa tsebe ditaola o sa tsebe dihlare ntle le gore malome ka kapa ba re modimo wa mondau modimo wa skereke modimo wa mopedi o walla
wena o le ngaka o swanetse o tsebe dipheko o tsebe dihlare yeo o santse o itsebe yeo so ola o ne mathata ola o ne mathata mothola o nyaka thušo ge ngwana a sa tsebe dipheko mama a sa tsebe dihlare badimo ba gago ba ka no ba bogale ga ka mara solanka o sa tsebe dilo tše pedi tše re ka se go bitše re o ngaka buang o sa tsebe dipheko o ngaka buang o sa tsebe dihlare lena gane mama be le sa feletša tše le lengwe le no tsamaya le ye kua le ye go bona gore ngwana lena o dirang before ba re ngwana o a dinyokong le kgopele ngaka gore kgopela re ngwana a tšholle dipheko a re bontšhe dihlare a re bontšhe mmereko a o riang mo nna be ke ye a fihla kua ne ba mpotša gore o bona ka sefera ke nto mpotša ka re mathasana ba these le yona kampo ka re a ba tsebe dipheko o bona ka sefega sese ye wa rereša ngaka gape bolela ga botse wa rereša o bona ka sefega lokologa a kere ngwanaka re kwiša mabaka a lena a go bolela dilo ka di hafo le go se fetole ga botse ge o ekwa moroka a go botšiša dilo tše a go botšišang tšona go ne le ka tsela ya nyakang go thuša gore o be ngaka o tsebe dihlare a tlo tšeela o la mmereko ebile ga a tlo diang o tlo go thuša gore o kgone go kwiša dihlare o kgone go kwišiša ditaola and then ge e ka ba o ile go thwasa o se ne badimo le gona e hlake gore ngwano o ile kua a ne badimo goba mohlomong ba swantšeng ke ba thwaseditše modimo wa sekereke fela goba ga botseng ke go diegile eng le a bona ka sefega kgaetšedi mo a o sa gopola ne mmago ngwana tata go ngwana o kae ke kgopela re wena le tata go ngwano le tšee maekarabelo go thuša ngwana ga le sela re tlogelane le ena okay a ke re go tlogelane le ena ga la tlogela ngwana le ene go a sona mo direle selo alright ge e le gore a mo direle selo ke ne nneta re o thieleditše tše ntšhi o tla di latela ngwana o la o ne bothata ba ngwana o la ba mathomo o robala le magotlo la bobedi o bona ditšhweng la boraro ga a robale la bone o ne bothata ka taba ya merwalo ya tswang go e thwasetša ke te thaopa go thuša ngwano onkwešiša ke te thaopa go thuša ngwano godimo ga mathata a neng le ona la nkwa ke and then nna ke tšea ditaba tše ke di fa lena a ke nyaka o tsena ka gare ga ntwa ya gago le papa go ngwana ke nyaka go tsena ka gare ga taba ya bophelo ba ngwana gore bophelo ba ngwana boloke ngwana ga le so go ne ntwe e sepelang mola go yena ye e seng right ntle le badimo ke no kgona bona gore ngwana a right re sebe ra mo profita o no kgona mmona go mmolebeletse gore mo go ne ntongwe e seng ga botse e nyakang go lokišiwa then ya bobedi re tlo laola ke ge re ya go modula fase re mo lebelela re bone gore bothata ba ngwana ke onkwešiša ngwana ga le so papa ge wa nyakega go ne bopapa ba bangwe ba swanetse ba ithuta go tšea maekarabelo a re tlo re le bopapa ra tšea maekarabelo ra fa basadi ba batepa bana re ba kgopetse kudu re ba rapeletša gore go be go tle go fetse go e ba bang jale ba ge ba tlile a ba seke ba sokola ka bana ba rena re ba nyakileng wena se ke tlo se kgopelang go wena ke a bona moya ga go godimo kudu mabapi le taba papa go ngwana mara tšea moya ga go o iše fase gobane godimo ga ngwanola go ne badimo ba geno go ne badimo ba bopapage so re swanetse go kgopela medimo gore e gahlane e re thuše go fodiša ngwana o godile ngwana o ne 20 years o ne bophelo ba gage ntle le bongaka
future ya ngwana ola e nyaka rena onkwa mama a re tlo dumela gore ba mmušo wa leswiswi ba buše bophelo ba ngwana lena le gona ditaelo tšeo yang go di phetha go ngwana a di gapeletše gore o boelane le papa go ngwana di gapeletšega gore ge e le gore go ne letšatši le le tee le e leng gore ngwana o santše a phethelo taelo ga bo papage goba sekgweng e go phethiwa papage ge e le gore gona ke nnete ke papage o a bo bona bofokodi ba ngwane o no mmona ngwane gore ba nyaka a latlhegela ke tlhaloganye ngwane and o no mmona ngwane gore ka mokgwa le reng o ba timetse o sa tlo timela o no mmona gore a ga botse ngwane o nyaka thuso ene re ka se thuse ngwana wa monna o mongwe monna a se netaba le ngwana gage ene a re tlo mo gapeletša mara lentso le santse le fitlhe mo le swanetseng go fitlha gona ge a ganne a netaba o re lokolotše ge a dumetše ga a netaba mo dumelela re thuse ngwana ga go a fola wankwa mama dilo tša ngwana tša badimo di tlo sepela ga botse dilo tša badimo o ka se di sepediše godimo ga leswiswi ge e le gore ngwana ke gone nto e mo eteletšeng pele ya leswiswi gopola gore lefofonyane le swana le thokolosi ke seriti se motho a sepelang le sona se sepelang se mmolediša ge re ka tlakantšha badimo le lefofonyane go tlo ba le bothata gore ngwana o dilo tša gage di tšwele pele gobane ra gapa modimo wa leswiswi le modimo wa leng ga botse and then o tlo gapeletša go phuša o go rasepele mo go ngwane o tlo šala le ka gare ga ditlaišego ka gore o mo fa se seporofeto se se right o mo fa seporofeto se se wrong ene o tla ka sebopego se se tee sa badimo so re swanetse re ye go thoma go hlaola lengeloi le le seng ga botse mola ngwane ola re le tloše re le beele ka thoko re šale ka lengeloi le ngwane ola le moromang ene re tsebe gore na badimo ba gage ba nyaka thwasa-thwaswa mohuta mang badimo ba ngwane ola ba nyaka gore ge e le gore ngwane o santse a bereke ka seporofeto o swanetse a bereke ka seporofeto re se ke ra mo gapeletša ditaola RDP ya berekwa a ka se kgone why ke re a ka se kgone go bereka RDP o tlo e bereka jwang a sa kgone go bona re problem e kae ene ga a kgone go bona ka lebaka la gore dipheko ga a di tsebe ene bo ke bolwetse bo gona re a bo tseba nto go le gore re bolokiše ntomba yela gore e be ntomba ka mola ba re gone ngaka swanetse ngwane a ruto ditaola swanetse ngwane a ruto dihlare then ga a tseba dipheko a tseba dihlare wa gae wa go alafa then RDP yela ya begiwa ga botse ka mokgo go nyakagang ka se ga bo mme tša mo ba le gona dipadile monna gage ga a mohlala re se ka fa ngwane ola maele a nnoši wo mme ga a ka robala lo mmoloka gausi le mogala ba gage a ke re monna gago ga a go hlala a ke re o mmolokile wa ba mo ilela so ge wena o robala re go boloke kae ge ba ntumela ga e tlekeng ge ba ntumela kua bogadi baka ge ba ntumela ee ka gore a ke re nna ngwana ka ile a tlhokofalena wa mošimanyana ka ya ka ba begela gore ngwana o tlhokofetše a kere a sa ke ba etla ba re lebaka a senke ba mpotša lebaka ebile e le gore go šala o rakiwa o manyane le mmatswale o manyane le rangwane go riagetšeng o riileng bona le gale be re sa phedišane gabotse jale ke kgopele bolele ya gago tate moremi ya ngwano ngwano ge le re ekwa ga papa go ngwano a ba nyako kwa selo ka ngwano o itse ga le kua thasong ga goroga ba rela ba rega gabo ro ba tsebiša gore ngwane wa goroga ba direng ba rekeng dituku ka re le pudi or ngwana tla fete ka mo pifa itla ka mo a wa re tsene ka mola motseng ge re tsena ka mo re hweditše mmatswa le mokgekolo a ditša papago le ngwana gabo ra dula le bona mo fase a wana pele ka mohlalosetša se re tlileng ka sona mokgekolo a re yena ka kua ga gage ga bereke ka dingaka ka gore yena ke mzalane ka kua ga gage a go tsene ngaka a go ntwa ga gage a etswe ya ngakeng
alright ngwana wa ba jeso a hlakahlakane kampane ngwana a golofale go na le gore ngwana a kry-e thušo bona ba itsene nna wa tseba gong jale ke nyakang sese a ke nyake lo tše ntši nyaka le botse papa go ngwana gore ngwana o itemogela mathata go yena fela ngwana o sa se nyakang ke go no phasetswa fela bonkwa badimo ba gage ba tsebe gore ngwana wa go thušiwa kae a ke nyake dilo tše ntši a ke nyake ba reke selo pudi eng ge e le gore a ba dumele ba re ba mo kerekeng a re gata ke ditokelo tša batho mo ba dumelago gona a bantšhe lentso ba re mmago ngwana re a dumela eyang a re ne bothata wankwa nnete a tsebe gore ngwana gage o kae nna re tla bolela le badimo ba gabo ngwanola lo tša gage di loke di be gabotse lenkwela ke re mama so ke kwešiša gore ya lena re fitlhišitše epijana re ka no fa ba theeletše 5 minutes re ba foune malome ka kapa le bona ba re kwa gore bona ba ikwile buang ba ka fa maele kae jwang ya no re a leboga kgaitšedi aka ngwana o tsena sekolo why nko batametše ntho ka mo go wena why a sa tsene sekolo gona kua jwang ba re le badimo ba gaga ba dumele gore a ye sekolong o tšwela ka grade man grade 9 a go ne modimo wa go gana sekolo grade 9 o kobela ke ena ileng badimo ba ra ska ya sekolo owa gape le a thwasa she a gone molato mara so o ne nako e ka kang a gorogile tlile ka 2022 2023 2024 alright no mara o swantse a boele sekolong e sa le o monnyane a bona malome ka kapa re tlhalosetse batho ne badimo a se dira badimo a se dira a gone modimo a ka ratang go senya future ngwana ge re bolela ka badimo re bolela ka mmegešetse modimo wa mogopodi ke mmaga go motho a gone motswadi wa ka ratang go senyetša ngwana gage future a gone modimo wa go ganetša ngwana ya sekolong badimo ga ba swere ngwana a thwase ge go kgonagala ye sekolong ge ngwana a sa nyaka o tsena sekolo a ka se ye sekolong o tlo no taka ka badimo wankwa mama gore ke reng ge o tšhaba sekolo o tšhabela thwasong fihla thwasong o riele badimo ke batho ba bagolo kudu ba go kwešiša badimo a bane tshele e no re batho ba hloka tsebo ka badimo wankwa badimo ge re bolela ka badimo re bolela ka botate ba ba re belegile a go gona ga le gore papa go go ganetse gore wena o tlobele bokamoso bo bokaone re go ne tate mogolo a ka re ngwana a se ka tseba go ngwala go ne dilo tše dingwe ge re di bolela bale ka mangaka di nyakang ke re di lebelele ga botse wankwa ngwanotšhi swantse a ye sekolong o swanetse a ye sekolong badimo ge ile gore santse ba phethele a ka no ba phethela ya sekolong ba gona bana kua gae ge ba ria matepe ba fela ba re tate mogolo sekolong ke re botša tate mogolo wa gore sekolong ebile wa thwasa because bongaka bona bo ba setšo mafelelong bo nyaka sekolo go mola ge o etla go nna o bereka o re moremi ke kgopela sick note ke tlo engwala bua nna ke sa tšwe sekolo le go thekgalle mroka sekolo se šidulla tlhaloganyo wa motho and kore man thuto e kgona go tšea motho e mmee gabotse kore e kgona go tšhanela motho e mmothelele gabotse ngwana o swantse a ye sekolong e sa le o monnyane kudu gore a ka no dula gae a se dire selo a gone molato a gone bothata magagešo re amogela balli ba bobedi tše dintšhe re tletle ba ba di lokiša ka sona sebophego se moroka okay 013110040601311004007 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgašo mo e le gore moroka o kgopela gore ba babedi ba bararo ba ka tsena ke moka ba tlaleletša maele kapa ba ebia ka mokgwa bona ba e bonago kapa ba ikwilego ka gona 01311004060
01311000407 metsotsong e tshelelago fela a go ikela go ere ya lesometee mcrs o mo moyeng dumela ya ka bolela thobela mongaka le ntate moremi le baeng ka moka thobela le mokone wa shidi ra go amogela mokone ke lebeletse ya ngwana ke wa risa ke ngwana 20 years la school ba ro feditseng grade 9 ka o tsula ka grade 9 ko go ra gore ge ha e pass o e passitse grade 9 go ba o tsule mogare o feiji o tsule ka October o tsule ka October ha jule ka October go ra ga e fetsa ya o ke lo fonte ga ya mabolola ga lo fantena mabololo mongaka ke no ba di senta tsa mo la se tso pate aba e go ka re go la ka sa boela sekolong o ba e jo boela ko sekolong sa mainstream o sanje a ye go CET ke tse re bitsang abet tsela tsa khale mara e sa le abet ke community learning center o ya ke na le nne da gore ba tseba gore mo ile sekolo sa abet mo go ga ba botsisa ba sanje ba go tsora ke ka mo go le sekolo sa batho ba go ka o qualify ya go ya ko o qualify ya go ya ko ha e sa lo go dula le bana go desk ke mo tsenang di adults o se ke lo mogolo gore a ka ya ko sekola grade 9 a dirang ga fitla kwa ile o dira level 4 ke abet level 4 o ya e le kana le grade 9 wow and ge a e passitse eo ya abet level 4 go ne le gona le amended senior certificate ke matric ya batho ba ba sa fetsa matric ga e tshwane le ya bana ba ba tsena gone ya ke ba ile gore kra ile gore mo fetsi subject 1 wa e dira wa repeat or ya bara karna go ke ka mo Mpumalanga but ko Lufandena ke re ke Limpopo ya but di center tsa ka ke ga go wima gore ke greya ka gore ke go na le di principal e ba rekang ka yona wa Limpopo ya but bona ba tseba ba ka ya mo sekolong se sekolo sa mainstream ba butshore a bete tsena la kae ke mo ba ka ya mo register e sa lo monyane ora ka tlhaloganya ga re ka tsamaya so swantse thuto yona ke nnete ka mogolo bolela a gone se ga go se dira ka ntle le thuto ka ke mothedi zelele re le yena wa go pola tse dinga sa di go pola mara wa mo go re o na le bothata bo le mo yena nda temri mo le ya nnete re ntse ke ditso wana mo ga gore o ka re o na le bothata mo tlhaloganyong ya le ge se a thusegile ka mogolo mo thusang ka wana sekolo ga go bothata a tlo ya go sekolong sa bana o santse a go level 4 ko abet ya le ntate mokone a re lebogile mongaka mokone o tswile mokone o tswile mokone o bolela nnete nna re tswa fao nna re gogile boima kudu ga itsedi ya ka sekolo a sene gore ba re o tlo ba latane no ke ile ka bolela ka re ke a registera le nno be ke dira occupational health and safety ke kry-ile certificate monna ke a kalokana ke a leka ya ko gore ngwago molomong ke registera se se rileng why ke swanetse ke registere malome ka kapa bongaka ke itemogetse gore ka gare ga bona o swanetse o kalokane ka lebaka la gore matšatšing a bologono o ngwadile bongaka ba setšo ke gore kgaitsedi yaka lebaka la gore ke re go nyakaga sekolo o swanetse gore o tsebe gore ge o attendile molwetši o ba le faele ya gage o te direla faele ya gage wa ngwala gore motho bothata ba gage ke eng ga e tla wa tseba gore bothata ba motho ke eng go tloga mo ke ya kae o kgona o tšea molwetši o mo ise sepetlele ba re motho o thomile a tlakatlakane jwang o kgona o ntšha faele ya gage gore no nna motho ke ile ge ke mo amogela ka date so ba bolaya ke bolwetši bo boso o dutse le di-doctor kua sepetlele o bolela le tsone ba re okay monna moroka o berekile o fitlhile mo e re rena re etsee mo re ye pele wa ikwešiša so o swanetse gore le yena se se a tswele pele ka tše dingwe re tlo mo thuša ka go registera re tlo mo thuša ka gore lo tša gage tša badimo di loke re tlo mo thuša ka gore bophelo ba gage bo loke bo be gabotse ka nnete no re a leboga magagešo ga go netaba modimo o gona badimo ba gona ba tla hlahla moroka gore moroka a le thušeng jwang ka re ke a kwešiša gore ka mola ntlong ka mola RDP ka mola mathata a ka kua fela e šita le gona ka mo mama a dulang ka gona ka gagabo le mathata a gona a tekepetše ga gone molato
moroka o tla itšea go tloga gona mo magagešo a re a lebogale se ke la chiefta ka moe matlakaleng a dikgokaganyo tša leago professor moremi le kakapa maubane dula gona moe re tsentšha balli ba bobedi ka sona sebopego se thobela marakaka a ga gone molato ba tlampotsa ge ba le komana madula ba pile ka nete ba re ba komana madula ba pile wa nke re fetišentše jaaka mo tša go kgopediša magagešo Limpopo Community Radio Station Awards 2024 for 2024 e go mema go voutela lenanego la gago la mmamoratwa romela SMS go 33453 gomme yona ke R150 fela mafapa a go vouta a beakantšwe ka tsela ye e latelago ge o nyaka go voutela breakfast show ngwala 01 Mutse FM magazine show 02 Mutse FM talk show 03 Mutse FM afternoon drive 04 Mutse FM current affairs 05 Mutse FM weekend drive show 06 Mutse FM music compiler 08 Mutse FM producer 09 Mutse FM sports show 10 Mutse FM best community radio station 11 Mutse FM romela molaetša a go 33453 gomme a yona ke R150 fela o ka vouta gantši le gantši go ya le ka mokgwa go rata go wena Mutse community radio station your friend to rely on le ke lana go la pitšentše kgolo magagešo ge o le rata o rata ditiro tša lona o rata kakapa o rata moremi kuri wa tsa o rata ntongwe le engwe e diragala mo lenanegong le go vouta o nore 03 Mutse FM ke moka wa e romela go 33453 03 Mutse FM 33453 ke moka a wa teo ya tla mo mutse mo la tla e bona mo pitšentše kgolo ka nnete gore wa le šomile re a leboga moroka shiba we nke o ba amogele semmušo ke moka re tsena ditabeng gomme motheletše a gopole gore balli ba re na go le bona fa ke ba le ba ga mohlala wa go se tsebege batho ba go tšwa bobididi ke bona ba le ba ka mola moteti Slovo ka mola jwale ka ge re ile ra bolla gore re tlo itšotša pele le kgono magagešo re ba kgopetše le koko o kwele selo sa rena ge re mo kgopela gape gore mokgekolo re kgopela gore o bue motswadi ya rena re tle re kgone go bona gore na re ka le thuša jwang and then nka no tšea metsotso e mebedi moroka ke leke go leboga moremi crew ke leke go leboga pitšentše kgolo mabapi le ba ga mahlake ba lebe ba le mo maloba le bona ba re a ba tsebe ga botata go bona go diagala jwang ke ile ka poster sengwenyana somewhere and then ka be ke responda ke auso mongwe wa go tšwa Troya ya Matimpule a mpotša gore no man batho ba re ka se re a ba tseba ntate ka kapa mara ke kgopela gore o re fe di phone number tša bona re ba mo groupung ya ba ga mahlake re ne group engwe ke ya ga mahlake e swere bo mahlake ba bantši ke nnete ka bolla le ba le ba mpha di phone ka tša phone tšela ka di fa wola a di fa admin a mo eda mahlatse le mahlogonolo ba kry-a e le gore ba bang gona ka mola ba ga mahlake ke batlogolo ba tatago ba ga mahlake kore ke maloma a bona and then mahlatse a mabose ya ba gore bana bale ba leng ka mo groupung yewe le bona ba re mmago ba no gola mmago bona ba botša gore malomi a lena e sala ya wa ekwa kua ga bo mogala bola ba monyaka yena o dutse mo le mosadi o bele ga bana e bile wa ga mo e bile o hlokofalla mo so e bile taba e botse kudu ba feleditše ba founelana e bile ba kwane gore ba swanetše ba e kua ga bo mogala bola ba ye go tsebana le bale and then bale ba tle ba tloge ka kua ba tle ka keno ba tle ba bone le mo maloma bona a buta bona a robetšeng gona
ke taba e botse kudu re tlo ba founela ba ba ga mahlake re no kwa maikutlo a bona ke ba boditse re tlo ba founela re no kwa maikutlo a bona ke leboga kudu o diatla tšela ba re šomile magagesho ba re diatla di a nyaka ga go le jwale ba re ge go le jwale diatla tšela di a nyakega lenanego le a šoma a go nkgeng divoutu ka moo a go nkgeng divoutu le lena le tloga mo leo vouta akere akere leo vouta matšarini nyako bona le voutile ya a re vouteng a boa magagesho ke 150 fela ya ke yona e re voutela 33453 ya 33453 o lo re 03 motse fm ya 03 motse fm magagesho a go nkgeng divote balatedi ba le commentang ka moo ka go ba kwane le kae na a go nkgeng divote ka mo thomoremi crew pitšeng tše kgolo ba theeletše khutlo tše nne tša lefase ya ba di deserva diatla tše ka nnete magagesho ebile ba tsebe gore re ne re nnoši kore office ya moremi e ka se kgone ka ntle le setšhaba pitšeng tše kgolo di ka se kgone ntle le setšhaba jwale ge re swarišane re le pitšeng tše kgolo kore re le motse re le office ya moremi re le motheeletše ga gone ntho e ka tsogang re paletše moroka aowa a go kgonagalene le rena re tloga mo re o vouta ka moka le bo malefo le bolaki le bokgeng ka moka santse ba voute banna re a leboga a wa teo re inyaka mo magagesho a šiba o moroka kuku ai ba thela kuku matsogo o buile batho ba modimo re a leboga ya kuku nna ke a le leboga magagesho ke a le leboga ge le kgonne go boa kuku tšentši le go lara ditlela re tletše go tšwela pele ka ditharollo gobane maloba re betšhile ke nako taba rena malome ka kapa ke ne nnete re go ka e gata gore batheeletši ba e leng gore mo gongwe ke gona ba tsena le kgono ba ko gore re tla kae ba se ka kry-a ba timetše ya ka nnete ba ba ga mohlala maloba ge re be re le mo ba hlalositše gore mokgala bo wa ga mohlala ke tatemogolo wa bona ka madimabe o robetše e fela mokgekolo wa gage ke koko o re neng le ena ka fa ba warite gore ba hlagela ke mahu a mantši a go se fele mo e leng gore ka kua gae ba tla ba ke ditiragalo tše di leng gona go swana le gore ba re koko le tatemogolo ba epile moleto o mongwe o mogolo be ba re ko a soretše e fela ga gone le pipe ete ya plumbing go hweditšwe thipa e epetšwe thipa ye ba re e hweditše ke koko ngwana a ya mantšomaneng ga a fihla ba mmotša ka thipa yeo ba be ba re bitša koko a go atle koko ga a fihla le ena ba mmotša gore thipa ye e tseba ke koko le tatemogolo le o mongwe wa bana ba ka mo gae koko ga a tsebe ga bo mokhalabe wa gage le a gopola maloba o rawa re be re feta ka bese mokhalabane o šupa rawa ga gešo ke mola moroka mmutša rena e le gore bele ya kae ka bese a rawa re be re ya ka mo bobididi ka fa jale dipolaseng lekgwa la gona be e le Paulo Mabasa jala wa re dikole tšeo ka moka ga tšona magagešo mathata ko gore ga re tsebo rena bona ba ga bo bona ma re tla ba hwetša le ge e le gore a ke re ge motho e le maubane le ge re ka bo maubane ra ba 100 mara ke swantse ke tsebo rena ke maubane wa sepela le bo maubane ba ba fe ka dikgoro jalo ga gone molato magagešo taba tša rena ke tšona tšewe re be gore di swere maloba ka mo gomme auslebo ke tlo pota ka mo go wena gape wena o tla shera le microphone mara ge go bola wena o tla no batametšanyana gannyane ge go bola ola wa o šutiša gannyane nke o re mo go tše o seng wa di hlalosa gabotse maloba nke o nabe o se ka boela morago nne o gatele pele ka gore ke kolo bolla tabe nngwe ya be a ntšhuša kudu ka re tabe ke nyaka go ekwa gabotse moroka lebo maloba ge ke ba fegeletša o boletše gore tate mogolo wage o be a kgona go direla wa bona masenkana mo mabitleng o be a kgona go a direla bana ba gage ba sa phela gore le ke la mokete le la ke la mokete
masenkana la kua mabitleng a dulang ka mo ditlhogong tatemogolo ba re ba a betla ga botse kudu kore a betla ga botse ebile a tloga a fa maina gore le ke la mokete masenkana ka nako bana ba gona ba sa phela nke o nna bana be ka tsona kgaitsedi yaka o na bana be ka tsona mo o lebetseng ke bone o ka re le Kortisi ka mola le yena o ka re wa di gopola tse dintšhe Thobela batheletši malome ka kapa ka moka le Dr. Moremi ntate ka kapa a ipolelang ke nnete ke gola ne ke le motho ke ratang go bereka ka mogae le tate mogolo waka ya go ga diterata a dirang ke gopola a dira masenka a beiwang ka dihlogong tša bago a dirile a re ke a bana ba gage mma le mma mogolo ka nako ene ba tlisetše ba hlokofetše cause mma o hlokofetše ke ne le 11 ka 2005 ne setše ke lo mogolo jwale sa le ya no mmakatša tabe ya gore batho ba direlwa masenkana a bahu ba sa phela na a ke tsebo ra feletše ka yona mara ba bangwe ba beetšwe gona ka re patate mogolo na ne metšhino ya go weldela ya go sega yang o ra gore tate mogolo go ba kgona go no riela ngwana lesenke la bahu a se ba hlokofala wa dirile tate mogolo wa ka mohlala kuku o a rereša o lebo a senke ke a bone o ba dietše kore ngwana e ba hlokofala re sena o mmoloka kona a tlo le dia re tlo le iša Kortisi o tseba jwang taba masenkana a ditlhogong tša bago Thobela batheletši le bagaši ka moka ba mo pitšeng tše kgolo nna bolela nnete taba masenke yona a ke e tsebe ke thoma yo kwa lekgono masenke yona ne ke bona tatemolo wa ka a dia a o tlhokofetše ba bang ba iša ka morago ka re nkere botlo ke ra gore ba bang ba masenkana ka mabitso nkere gantši tlo kry ba dira mmushareng o tlo kry gore maybe mmushareng owe a re a o ne ntwela ya maina mola bola ka mogae ntatemola ka na a dia a iša kwa dirapeng Majarini wena o tseba Thobela batheletši le bagaši ka mo pitšeng tše kgolo taba ya masenke ke a tseba mara nto ke gopolang ke gore ne a sa ngwalwa mabitso na no khathilwe ga botse ke gopola a ba le 7 ke gotse ke bereka ka dipolaseng ke bereka le mmane aka ka dipolaseng mane o ile a hlakahlakana mmane aka o ile a hlakahlakana re ntse re a ntse a le ka dipolaseng a le ka mmerekong a re ga a tla ka mogae go ne tšatši leng sa le wa ba le ntwa a botšiša a re e le gore papa ka baka la gore ke bona masenke šiale masenke a ka re a na le 7 o setse o tlhokofetse 3 o tlhokofetse mmamogolo nna ra se ise gae ke mmagowini wa tlhokofala mmagolebo wa tlhokofala malome so o ra gore godimo ga masenke a ka moka ka gore setse o tswile 3 o šetse 4 ke a dipotšiša gore wa latela emapele tate mogolo o dirile 7 ya masenke bana ba gage ba sa feleletše jwale go tlhokofetse 3 go tswile 3 ya masenkana go šetse 4 le bana ba ba 4 alright and then masenkana nna ge ke tlo tseba go ne masenke ke ikole ka mmane a re monna re ntse re le mmerekong a re monna re ngwana gešo go ne le tabengwe ya mmakatse ka ge go ne le masenke a leng gore papa wa khathile wa dirile ga botsana e fela a senke a ngwa le mabitso mara a sena le 7 ka ga o setse o tlhokofetse 3 o šetse 4 ke a dipuša gore next ke mang e tlo ba mmago ore e tlo ba nnana ka bati wa latela yena go latela yena motho o ne a botšiša ka masenke mmane aka ekwa napile a kry-a la gage le senkana gore a re le ena a kry-a la gage then wa ba gore o šetse 3 go ntšwe le ka baka la gore ka mola ke ka ga koko lena ke ka ga tate mogolo wa lena ge e ka ba masenkana go le sa kgona go a bona go šetša makae sa le ke a bona gale no a kere go ntšwatše go šetse mama nnoši ka moka ga bona ba tlhokofetše go šetse mama nnoši ande mama le gona ke a bona gore le ena a šale ke mahlatsi ka baka la gore ke motho a tinwela madila
a na bothata le motho yena ke motho ra ga tswella kwa ano eta dia bogotla o mone pate ka moka a ba fihle ka gae ga a fihla pela roba kana khotla o mone ke ingwe au ba ke re jwa tsetla ba tjela madileng a gage o ne koshaneng wishi ya fela re khotla o mone ke tsa manyalo a ke tsebe di ka tsega ke le nna ka re o re mona majarini mona le majarini randa majarini ke khotla o mone a ke re yena isolai batho ba ntse mo tseba ka khotla ikwa ya ba re ke khotla ya ba ka re khotla auwa ke bugele ke manyalo ba re ke manyaloetse ba ke yena nna se ke no ya o ka yena mmago go ndwale o bona o ka gae ka gare ga bana ba koko ka moka go shetsena nnoshi lebo nke o tobetse gape mo rekwe thair ba ka tsang gape nna mana ka wa shetse o phela ka malwetse wa lwala a nya ko kwa selo ka go thushwa le gona ko sheng mo ke reng sa le ba bitsa bantopa ba bitsa mkhekulo re mo khopetse ra re a gana maloba ga re bolela khwedi a go feta re kwana re itereso re ra re late mkhekulo re mmotse gore re khopela re empitsentshe golo ra re mmitsa gana re na le skantsentsha mo gore anya ke selo ka gore yena ke re thusho ba re ke re thusho ka gae so le yona ya re tshwenye gore anya ke selo anya ko kwa selo majarini le ba ba kae ka gagena le ra bana ba mma barely 6 go shetse 5 go tlo fetse mo one so mma ke motho wa bogotla o mone o no dijela bophelo ga ane bothata ga wa rishiki ke maphelo a bana ba gage ka mogo a ka benga le kotsing ka gona a sa nyake le mo go pareng wa kregala thusho e bila na taba le motho sa ka tekera le botlelo mama o re mangwa lwala ka gae ke lwetse ntate ka kapa ka lwala ke tlhoka thusho ya mama le go njwatse ke a lwala mara thusho ya motswadi a ke kere lo nwa le wa fokola ga etse dia no go tla loka lebo ntate ka kapa a gone lo tse di tsamang ga botse nna bophelong baka go bolela nnete gona ke ngwana ka gae go ba ke ngwana koko go thoma ke sa dula ka gae ne ke le ngwana koko ge ke ne di checkers ke ngwana koko ge ke le di checkers koko a tseba gore ga ke bereke ge ke sene selo ga ke selo bophelo ba ka botsamaye ga botseng tate ka kapa ke gapeletše ga go ama jwaleng gore ke kry-lo tša go tlhapa mo e leng gore ke ile ka reipiwa i4 koko aka na rata ranrei a nkomanya a re nako ba go reipa nke ba go bolaya go ba re nke ba go kgwelena go šale bana baka ba ntšwa koko aka a reng a nroga ka ona so re letšatši le ntate mogolo a ka sala nkomanya a re ga nkomanya ne ke le phoso ne ke ya majwale ke bua bošego ka nako ke bua forogo santši ke tsoge tshwana le bana ba bangwe ke robetša ke ganne gore ga nkomanya a ntšhele ka mare a ntshwale ka mare tate mogolwane mara tšatši le kokwaka o ile a nkemelela o kry-ile sa ntshwala ka mare ka morago ke tlhobagogo a nkemelela kokwaka a omanyana le tate mogolo a ka re le go ka omanya ngwana ka segolo o ka somanye ngwana re motshwale ka mare sa ntša re tate kokwaka ke motswadi a sa kgone go o tšea side a kgone go kgalema bana ka mogae koko a ka kgone gore kgalema ke gopola tšatši le lengwe ke beile founu a ka chargereng ka kapa founu a ka gae chargereng ge ke ntšha founu chargereng e tletše metsi e metsule memory card ge ke botšiša go ne le ngwane mongwe wa mmangwane aka ke mmotšiša wena botutu ka re ne gore ke go fe memory card a ka o kae a rete koko a ka re ba re nna ke re utswitše memory card koko a ka na a tshwere bafo a le mose ka montle a tshwere bafo sona o re mphoša ka bafo ela ke tshwara bafo ela ke fotša koko a kawa koko a ka o ile a botša batho gore nna ke mmethile a sa ka ya ntshwara ga botse ka re ke gopolo ke mmethe mara bo maikhe ka moka le tšhomi tša koko aka a tseba nna ke bethile koko aka ene a sanka ka mmethe a sa ka ya ntshwara ga botse ntate kaka no ba ntate ka kapa
2021 a ke swere ka 2021 ke a usa ka wini fela wa ile ke founelana le ene ke mmotsisa gore o tswa bogae ke ene na lwela gore a tle Middelburg tronko ka re ska tla ka ra o bereke a re bolele fela ka founu go ba ga ke tla khotho se a buso o tlintšhetse dilo tseo tša go hlapa ke dutse 2 years 3 months ka moka tronko go kwa ka go pele ba re wa dumedisa wa ke founile ba re ke founetse wina re mane re go dumedisa a sa ka tlomela le 100 rand dish a sa ka askisi ngwanesho askisi ngwanesho go tlo loka a ke re kgaitsedi tšaka ke nyaka gore le kwešišeng gore le tlile pitšeng tše kgolo mo e leng gore batho ba bantši ba hweditše thušo mo so ga ke bone e le gore thušo e ka pala le ka letlhakoreng la lena and then se sengwe se ke nyakang go le botša sona bana ba gešo batswadi ba rena go ne le mo ba kgonang gore šaetša kudu-kudu ba direla diphošo ntwe ke nyakang go le botša yona ke gore koko o godile koko wa tloga koko kgole ke mo a tšwang kgauswi ke mo a yang le seke la mo swara ka dikgopi re tlo checka gore na ko wena le mangwanesho ba le ka beng le tlhoka counseling and then re tlo netefatša gore le hwetša counseling nxa e se selebo ya ka ke re ka gore kokushu se selebo o hlalositše nke re kore koko yena o tseba eng tše o se selebo a di bolelang koko o a rereša o a rereša bale phoso a hae nna ke tšwa kgonyeng ge ke latlha kiribane ena o tatetše ka toulo o butšetša mollo mola ka mo moraleng bjale a butšetša mollo o ra mošimano wa ngwana ka o a mmaneane o re wena mokete hlatswa poto o se no hlatswa poto ke nyaka re e tlotlotšhela metse ka šetše sa o bee mo mollong ka re na lebo ka latlha kiribane a lebo o le gona ka ga e le gona o tsoa nna ke boa kgonyeng ke le kaka gore a re mošimano a hlatswe poto wena o hotša mollo e be a tšhele metse ka tšhetše seng a tlo o falela wena mo mollong wena mmerekwao ke ka mo furalela ka o tšea bafo ge ko tšea bafo ke re ke bafo ge ke tšea ke re ko tima bile be se ke tšee bafo ke tšere pakete ya 9 kg ke re ko tima mollo ka re šuanya ko apea ke llata a ba a tšhaba ka mola mollo gore ke o fiše gore o mo tshume mollo ena a tšhaba ge ke boya ke mohadimi ko morago tšea bafo e le mo mmetseng mo ntle a nthema mo ka yona lebo mo o nthela jale molala wa ka o sa le botlhoko na le bone ntše ke robala molala wa nthema ka yona bafo ye kgolo ya o hlatswetša le o hlapa ke hlapa ka yona koko pa wa e tseba peine ya go katiwa o le motho wa mme wa e tseba a ke e tsebe a o e tsebe mohlomong ka gara senke go feta fao ao mara jwale ka motswadi ebile o le motho wa mme wa ikwešiša a o e tsebe mara ke sho gore o wa ikwešiša gore motho wa mme ge a ka kopana le monna tsoko a mo phaya thetho ka campaign ya gona ke ya bophelo ka moka ga e fele lebo ba mo phaile thetho ga e 4 o tsamaya bošigo it doesn't matter koko ga o ne right ya gore go omanya ngwano o mmotse gore nkebe ba ile ka nako ela ba mokata ba mmolae ke kgalemo ya mohuta mang motswadi awa ntheletše batho ba modimo aowa re ke kgalemo ya mohuta mang ye wena o e fa ngwana ge o re nkebe ba re mona ba mokata ba mmolae ke kgalemo ya mohuta mang o le motswadi ke re fa ngotla ntlo ka mantšu a mohuta woo ke mokgopiša wa mmona gore o mo tlholetšeng ngwane mo go yena go njwale ka mantšu a mohuta woo ke mo tlholetšeng a o mmone gore o jwa ngwanola wa go kgatla ka mogolaleng ka gona go njwale go mo lebelela o kgatla ko o nolela lebo a le motsebe a kere o wa actor lebo o ne o kgatla ko lla o letšale ke ntho e nnyane makoko lebo ba mokatile ga i4
ga a bolela ka ntwela e kwa botlhoko ka mogola wena ore o a acta ngwanola nna ke tseba gabedi ya ke tsebe gararwane le ge e beile ga tee mokgekolo le ge e beile ga tee ngwanola ba mokatile ole ga a bolela ka ntwela o kwa botlhoko ka gore o gopola tiragalo yela wena ga o bone bothata felo le gannyane mokgekolo le gannyannyanyane a o bone bothata kore ba ntwisitse botlhoko papa pelo a ka bile e tswile ba dirile eng ba botse shiba ke tlogolo tša gago gore bana ba ka le ntshwentše ge le tla molemo shiba ba botse lebelela tšatši le lengwe ka mo ntlong yaka o no bona o tswa mošimano wena o sa mo tsebeng mola o tseba o a le bontšhitšeng ena kae wena o tlo e tšejwa ka moso a e sa le ola ko mooki ka mo motseng waka ke dieng mare ke a kgopelana mo ke dieng e ka be wena o tlo ya moela kgalemo motswadi ga e be kgalemo ya go kgalema bana ka gae o ka se re go ngwana wa reng ke be o hwile ore o ka re o ka kgwa awa le nna ke tlo kgwa nke re ntse ke le emetše bile o tlo kgwa nna pele ena a šala phela koko motswadi aka lebo go kgopišitše kang ntle le gore a go bethe ka bafo aowa lebo ke rena ke re kumana go tša mollo ka moraleng a ke re lantlwa bjale a go tša mollo o ra mošimano ngwana wa mmane ae gore wena boitumelo tlhatswa poto o tšhele metse ka tšhetše seng o bee mo mollong napa be sekgopiana mampetha ka bafo mo ke tshwere metse ke re ko tima mollola lebo a ke gane koko go kgopišitše thata why wena o tšea bafo o itia kokoago a sa ka betha kokoaka ke morata thata kokoaka ke dula ke mošetša loletse botse ke gopola ke botšhawine ke bolela ke re mmane o bedane re mmitša mmane ga e kokoaka mmane o bedane kore mno mosapraisa ke morata kudu kokoaka a senke wa mmetha a sanke ka mmetha koko ba ba tseba gore lebo o ile go betha la tseba rama nna ke ile ka kwantse ba bolela ne ke se gona ne ke le molwetse ke kole kokontša bolela re lebo ile mmetha ka bafo tšatši le lengwe e le gore ge šala ba bolela tabe ntate mogolo na omanya a ke sa gopola gore ne ke dirileng ntate mogolo na omanya a ra omanya koko le ena a tsena a re mo nna a re wa tseba ka nako ngwe o kgwa bana ba ka ba leng gore ba tšea gabotse go šala digafi ande go na le nako ngwe a gore ga a roga bana ba ditšhiwana go tshwana le ena lebo le seswini a ragalwa le bona ba omanya a re mo bona re mma o hwile sena selo lentswe la le re tshwara gabotse e re ke re soganyane magagešo nako a rena šile ona mola malome ka kapa ka molapeng le gone phoso tše ntšhi kudu koko bana ba ba gago ba wa ba rata ke ba rata bjale ka e be ke rata bomma bona le phela le kgopišane o bona ola walla le wena o kwele bohloko ka mo le ratana jwang koko le swarelane dikgopi ga kang nna ke kgona go ba rata mare tšatši e leng o notlana ka mo mmane ae ka mo koko RDP a fitlha a lo tšhiša e ba boele morago lebo mare ntše a mpona ka gae e koma sa tlo lotšha koko nako a le tronkong o ile wa go mmona ke tla ya ka eng ka re ke tlhokometše ditšhiwana mo gae o bo o sa gole ke a gola bjale ke tlhokomela le mmone ngwana no lebe ke tlile le ena ke ngwana mmae ke ngwana ka wa fejane ke ana a tlhokofetseng ngwana o na le 7 a matšatši bjale be tshwantše ke diejwa batho ba modimo ene ka mo mogala bjele ena e ba lwala pepe ra kgolwa mmane a rile o tlhokofala mme ngwana ola ke o tlo o feta kgwedi tše pedi ke a bona e ya boraro mogala bjele ena a tlhokofala ke ba tlhokomela ka bobedi ya bona o nako leboa le tronkong go tlhokofetse batho ba ba kae o tlhokofetse bo babedi o tlhokofetse o motee ka re mme ngwana o tlhokofetse lebo e se tshwatshware o tshwerwana beke mme ngwana a tlhokofetseng lebo a setle le kgolola mme ngwana o a ya malefu a rena ga motlhala ona lo ja eng e se ba reke dijo nna ke boditse ke ditšhomi jae bjale mare ngwana o mojale o tlo motsapa jwa lebo a se atle nko e bušeletša gape gore lebo o rileng o rile
ana le šomitše gae ba le ana ko bue ba tšeana ba ya dipotsong a re nalo bara ga rie wena o ya ka ga rieng lekgong a re lo diangana ko ga o na le ka dijo a rieng dibiring lena a malefu a seng ke atle ke a bona nka re o tshwerwe mathomo a beke ngwana o re mmolokile ka mokibelo wa feta a itšhile le tee ka bošura utlwa ba re lebo o tshwerwe laetlwa mara le a tseba gore be ba mo swaretšeng ba bafe ba ba rileng ga re ye koko a re tlogeleng tša morago bana ba ga go šiba ba botse diphoso tša bona le bona ba go botse mo lešaetšaneng go be le go kgopela tshwarelo re gatela pele ba botse seo sa se nyakeng jwale ka ge o le motswadi wa bona koko ke bana ba ga go šiba nna ke re bana ba baka ba ke basadi ba na le bana a ba nyake ditene la ndwa ene la mmona wo kore le ntheletše wo ke na le ena o apea potwa gae ka mo ntlong ye teiwa le ena le mmae ke bophelo o majarini o ana majerini o le re ke majerini o na le ngwana o motee o apea potwa gae and mmae o apeela bana ba gabo bana ba bo majerini o le reng ke majerini bjale ke bophelo he ka be lena ko metseng ya lena mošimana apea ngwetši ya lena ya apea bogobe ka mo motseng kore le tlo phela le mpe ya diphoso ba eso majarini wa ile apea dipita tše ntšhi ka lapeng la koko ka mo motseng wa mmae ke tene se se tee mare o ke ka mo le ka mo kore di ile re tšere tene tše pedi nna le mogalae bjale bona ba gaga ka mo rena ra haka o jwale pitša tše tše ntši di diragala ka mo ga bo majarini ka mo bo majerini o e seng ka lapeng la gago wo kwa ke a bethape kokwa majarini man majarini wena le mmago le apea pitša a le je go teng ke kgopela tshwarelo ntate moremi le ntate ka kapa go ne le ntho e lengwe re ile a diragala mareng a ka le mama okay nna le mama ne re sa tlho re kwana gabotse le go njwa tse re a kwana mara a re kwana gabotse re ile ra lwa re luša ke taba gore ne ke tswa ka masa ka mmafo re ya ka dipolaseng o kry-a re emetse transport o mola sekolong ke a tsamaya ke a mmerekong ke o berekela boyfriend tša mama o ra jwang gore o berekela tsona ke nna ne ke reka bopi okay mama ga ke le tšhelete ya sa nna sa bereke sa dirise nna ke re tšhelete sa sa golela bana babedi a tša tšhelete la o ebinela so nna ge ke boa mmerekong kry tšatši lengwe ba sa apea ke apea tšatši le ngwana bopi nna sentšho ke tsamaye ko nyakana le dijo ka re ge ke botša koko le ntatemogolo nna sa phela ntatemogolo le makoko ba rile ba fetola ba re monna ba re ge le re o bona o ka re o support-a batho ba mama gago apea pitše tša gago e le koko mo e le koko kokwa majarini wa tšhitela bofa gore ba tla mara koko lena o ka re legana ntho nngwe le nngwe ga nna le diajwang ba gapeletša ba eso ka re ba re nnape ke tsofetse bjale ke e lempone mare ka mo pelong ya ka sešo ke tsofale a se tšotšofale aowa ke sa kgona go bolela jwale o re ba ye diteneng bana ba ba nyake ditene wa bona o na le setene sa o se kerei ofe mang o lebo kortis wena o ne sten le ena sona se tšwa nna okay jale go apea poto tše pedi le mmae le ene ntho e kgolo ke tlo šima ke bolela ke ngwana bo a tseba re o ntshitšeitše o feta kae o ntšhitše ditšhipi tša ka tša terata ka o fela a di rekiša o di rekišitše lebati tše dingwe mokgalejo a sa le mmušareng maloba ke rile nka e bolela ka maele re ke tlo tšea nako e telele ke kwata o feta motho wa ke sa mo tsebeng batho ba modimo wa kwata koko ka modimo koko swarela bana ba ba swarele koko ke bana ba gago a gone mo ka ba lahlelang gona le ge ba ka ya ko diteneng yono ba bana ba gago ntše ba le ko mathata ga ba hlagela kua go tlo no ra gore o rwale dieta o ye gona ko ba tlabeng ba dula gona bile ke
ya shule ke ile ka motlhaolela a mpiditše lebo lebo mara ga botse le ya kwana wena le lebo eno be e le gore le ne le go tlhabana ka o mantšu inile ena a senke ko tlhaolela mola o le ko stele a se ke tlhaole aha jale a ke na bothata nna ke a ba kolomakela nna ba mpitša ke a ba kolomakela koko ka mola lapeng la la gago o a robala o tloga o ne le boroko o a robala o tshwenye ke selo dilo ka moka di e be ke tshwenya ke mahotlo jale mahotlo a la a fokotšeile ke ntho e be ntshwenya jale a ke no robala ma motlha ka bošuko tswa ka 10 ke ya bona ka papa jale mošimana ke ena ntshenyetšang ka mola gae ka mo ngwana bo majareng o latelela ena majereng o sentše o fete majarini wena go ngala mmago mona gore mmago wa thuše ke ma a bo ka senga le mmago ga ke nga le mama ke rela gore wena o jale sebare ka kua mmago aae o rela gore ne majarini nka se kgone gore ke supporte bagale ba gage ka mo ntlong kampane o support-e ke tsamaye ke mmerekong gomme ena iše makokwane godimo ka mo ntlong mama gae mama a tswa kry-ile pisopo yena a bua a re mo ena re ga o tsholola thuane kua a re o bue le yone o tlhopatlame ka mo kamoreng yaka gomme bana ba ile mmerekong aowa ka le mona majarini o tla kgona monna go beela mmago molao ka nka gagago se mbele molao ee nna nne ke nyaka peace mama ke a morata jalo okay majarini wena o fila jwang ge o ija mo gongwe le papa go ngwana gago a le gona gomme mmago a sa je a e kgonagale o wa mosolela wa mosolela koko nabila ke tsebe ka re la jene ba feletše ke dijo ba ngathela ke nna bupi Ya, se se mo feletse ke bupi wena o nabo nna ke rekile bupi le kgolo jale mmago o ya ka mola ga gabo a ya go kgopela awa yena o ka o none le mma Bila wena o nae a wena o ka o none le mma ke re kgona mo thuša nna ke thuša ke ma nna ke no re ke ne le mama ka molomo o kore polelo ya gago e no ra gore ge yena a feletse ke bupi o kgona go ya go mmage a mo tšhelele bupi ge bo feletse wena napile ke mathata wow nka se ka kua go mama ke re mama askis nna mo fe mmetsane moruti ya ena metsega se se lebo le tlile mo le tlo nyaka thušwa ke kgopela go le thuša sa mathomo a re yeng tabeng ya go kgopelana tshwarelo a re yeng tabeng ya go kgopelana tshwarelo bana bešo re ka lwa re ka ngangana le ka ba latlhago a re yeng tabeng ya go kgopelana tshwarelo go kgoneng gore nke go be le tšwelopele ka gare ga lapa la gabo lena se se lebo koko go kgopišitše ene le yena o kgopišegile koko re le tšwe ka gae ge le kwa nna mo šuteleleng a bona setse ke tswile wankwa a ke re koko wa le botsa gore e tswang ka gae nyakang ditene mo šuteleleng koko o tla ba raite go dutse nonnoši kore o tla no mana bana ba nkare ke re ko tšhemong o a berekile o etša ba bangwe ba kgauswi le rena ke mathata bana ba tshwantšhe ba be le ditene tša bona a o nyake ba kgobokane o ka re le fula ka tunu aowa a batle ba tlo raloka ka gae a ke gane mare tshwantšhe ba tsebo re tšatše le šibela ba ya kae ba ya ga bona bomma bona e le gore ba bereka le ka mogae ba ka nna ba robala a ke na bothata e seng tšatše le tlhaba umane mola nkare ke bana sekwata se tlile o tlo tlhowa ka tu a ke tsebo gore ke a senya ke dia jwale na gaitšedi mo ga e le tsiela dijo le seke latlela emela gore a kwane koko re a nyake ka gagage o kere o ka re go kgiwa ka tu gabotse koko gabotse o filwe mo ditlogolong mo o ne tlogolo tše ntšhi le ditlogolwana di kaena ditlogolwana ya di lebane di lebane
gore jwale ge e le bana ba gago tlogolo tša gago plus bana ba bona napile ko gore jwale e sukile ditlolwane e ke sa akele nkare ke sekese e ke sa akele ditlogolo tsona wa ke bolele a di kaka a ke bolele mroka malome ka kapa eno bulela bagwera ba kuku nke ba fe kuku maele ye e nyaka bape ba dipitša nke ba re apeiše le gone msrs mo moyeng dumela thobela le kaena a re gona rra lena wa rra yes ke Aubrey mo la mogope ke a go amogela Aubrey koko man ke na le ta gore koko a na le ditlogolo ebile e le bontši ba tsona e le basetsana o khaontsha magadi mo a napile koko ano o koba magadi a le wa isa diteneng tsa ona na o tlo amola magadi bjang a kere le ge ba ka dula diteneng tša bona mara ge masogana a re a ba bone dilo tša bona sontše di dielwe plekeng e right e leng ka lapeng la koko ke rata o no fa koko maele a gore bana ba ke bana ba gae a ba rate gae e le dimpho ke dimpho a ba le mo ke dimpho tsa go tswa legodimo a di tlhokomele tlogolo tseo a di tlhokomele then tsa go gopisana ka mafoko a boima ke na le ta gore ke motho mogolo but go sona ra e bona gore e tswa ka yona le gore a re kgone gore re mpho mogolo o na le phoso but re e bona gore le ena ga ba rwele molato moo ene a kgalemele le mogalemela then bana ba nyaka ba setse ka ena motho ke ena motho mogolo ba setse ka ena lena ba tlo itheka ka mang ena a ba rata a ba thege le bona ba mothega ka nnete no ka kapa ra lebo a go lebogile wa rra a gone molato ke thabile go go boleshana le wena msrs mo moyeng dumela bo mayoki ba babedi mayoki le ha monate re monate re butša wena le monate episode ya lekgone wa ka e tletse le thao le lengwe le e leng gore le coverile ke mahloko ao batho se se go lena ga o nyaka gore batho ba tshwarelane and then lebo yena o nyaka counseling lebo o hloka counseling le rena re a mmona ka fa ka baka la re nnete rape ke trauma a ka setswa lokileng a o kwe ke botša koko ke re le ge motho a mme a ka katiwa ga tee jwale nagana o katilwe ga 4 a kere koko ke kwiša gore ga kwišiše rape gore rape e sepela bjang ka a tlhalositse gore yena a senke a kopana le bothata ba mofutlong so nnete a ba tshwarelane kgotla o mone ba re ke majaring ke majaring mama ga na di-boyfriend batho ba go le re a ba hlompha and then hodimo fao o ka re o na le competition ka baka la gore le wena o na le yena ka ona ka kwa gae wa bona gore le fetola lelapa la bo lena joku batho ba ba le lebeletse ba no bona e lelapa le le senang order nyakang tlhompho le koko le morato ke character ya hae ka baka la gore ke thabisitswe ke mantšu a hae a re ke tsosetse ka ntle mara inside I'm strong so o sana le hope ya gore dilo di ka sepela ga botse tshwarelanang le rataneng le hlomphaneng gore lapa leo la bolela le be le botse ke a tshoga ka baka la gore e le ya diteneng o ra le ka sa tswa letlile ka moo gae le lebeletse character e kokwanang le yone so tshwarelanang and then o be monate ka moo gae ke lapa le le tletseng le thabo wa le kwa ke di ba joka ka moka mara go na le o tlhabana ka mantšu ka nnete a ba tshwarelana ka nnete mayoki ke a leboga a thabela msrs mo moyeng dumela
a ge le kae a re gona rra lena e bane wa digwara banna ntumedisetse phatlho motlhou le diatla moo thobela le kae na re gona go nkga stene ka moo bane ke re ke go botsa ya koko le ka mmona o ka re a rate bana ba o ba rata thata ya batswadi ba rena ge ba kwatile especially ge ba tlhofalela ke bana ya ge ba ekwa bohloko ba thomo gopola bana ba bona ya o ko motshware wa tseba nkebe ngwana ka moketa le gona nkebe go sesona ya mokgekolo a na bothata fela a na bothata bothata ba gage ke gore motho mogolo ga kwele bohloko thata like o bile le enga bana ba gage ba ba robetseng ke ba bantsi lore ke ikaisitse a ba re ke 11 a ba feletse le ditlogolo jale o kwele botlhata o kwele botlhoko and then ge ke re ke lebeletse Sesilebo ya Sesilebo le ge e le gore a re bile ka moo ga gabo mara Sesilebo wa bolela ya Sesilebo a re gane o tlhagetse ke dilo tse ntšhi ka tiswa e koko a re o sepela bošego mokgekolo wa ka seno re mmethila sa mmetha ke nagana re o ba le bontsha lebadi mo a mmethileng gona re ka thokwe le ge re sa mmone jale Sesilebo a tlhokotse enga ba tlhokofaletse ke batswadi ra dumela bommane bo mamogolo mara a fokotse enga fokotse go letsa a re ga bolela bibele ya bolela mo labukeng ya Diema chapter 20 verse 20 e re go roga mmago le tatago le bona la gago le tlo tingwa wa ba le ke dingwe tsa di-challenge tsa maphelo a bona di dira gore mokgekolo a tshwana a tse botlhoko ba bana ba gagako le botlhoko a ba ye diteneng a bane wa diteneng Sesilebo ya diteneng ngwaneso o tlo kgone go tetaola magoko a ka se dumele le kgone go tsena toborosi go sa go tsena phahla go sa go tsena kakapa ka lapeng la gage tsamane le o nyakela bommago le na ditene a gona bothata ke a le rata I love you ka Slovo bye thank you moroka e apeshe ke moka o bo ba fele di phone number fa ke a leboga Sesilebo go ne dilo tše dintšhi di go kgopišitšeng o hloka thušo o hloka counseling o hloka dikalafi mola le mola ngwanešo ka ge o rata kokwago ke motho mogolo mo lebalele ka le lengwe la matšatši koko o tla go gopola o tla go kgopela tshwarelo Sesilebo meyokgo yeo ge e tšwa swa e tšwa le pholo go bose go bolela se e leng gore se tšwa mo boteng ba pelo ya gago ke se se beng se go gobatša mogopolong re tlo go nyakela thušo ga jwalo o sa go betše ge re ka re go fa maele re riang a tlo o dula ga botse nne re tlo go nyakela motho a tlo dulang fase le wena a go khomotše a tšee mathata a gago and then a dile le ona o be right mane korki o boletše taba molete kua gae maloba molete o la re tlo o tla re berekane le ona jarata koko e nyaka go berekwa bana ba koko ba ba robetšeng ba nyaka go berekiwa dilo tše le di bonang ka kua gae di nyaka go lokišiwa re tlo o tla re bone re bereka jwang koko o sane bothata ba fane ya bomogala wa gago re santse re go thuše ka ona le motse le ditlogolo le bana ba gago ba e leng gore ba palela ko go tswa ka gare ga malapa maloba be ke nyaka go bontšha se sengwe koko lenyalo la gago ka mokgwa o nyetsweng ka gona mola wa ya medirong mo gausi o ile a bona le swana le lamang wa le bona le swana le nnoši le ralla ka le ya wa lona le tshwana le teng ya molaetša o re go ba thieletše le babogedi ba ba bogetšeng ka kua dikgokaganong tša leago ge o ka bona lenyalo la gago le fapana le manyalo a batho ba ka mokana ga bona ba nageng ya mo o dutšeng gona o tsebe gore go na le phošo e kgolo ka gare ga lenyalo la gago lenyalo la koko le ne bošaedi re ya go dula fase le ba bokoko re ya go thuša koko majarini mmago santse o motšiše kua gae a o tlo o dula le molwetši o re ke tla reng se mmago a se riang ke bolwetši wena wa bajwa mmago wa bajwa tla le mmago kua re tlo bona re bereka jwang ke tlo le thuša difounu tša ga moremi ke 071
398 1508 071 398 1508 goba 072 133 6761 072 133 6761 goba o ka founela 060 959 0 nyanishu go batswadi ka moka ba ba thwasišang bana kgwedi ye ke ya lena ya gore letle le bone gore bana ba lena ka kua ga moremi ba dira eng tabeng tša thwaso mo leneng dipotšišo le dumeletše go tla letle le botšiše ngaka ke gona kgwedi e tlang ke thoma dikoša o mollo mongwe wa neng nako e ka ba gare ga beke e ka baneng e tla o tlo bone motswadi o le motswadi o tlo bone ngwana mo o neng potšišo o tlo kgone go arabiwa moroka wa tšhaiša o leboga lena babogedi ba motse batheeletši ba motse community radio station a go nkgeng divoutu ka moo ke lebogile malefo go bona ntshebela mo moroka o suggesta gore o ka re ba tlhoka phekolo ya meropa all right o a rereša mopapa mopapa o a rereša ka di 3 first week ya August ke ya go bina ga maila ke ya go bina ga maila mohlala o twane di 4 ke ya go bina matlerekeng ga manku phekolo ya meropa yo sepela so malome ka kapa ke leboga ga malefa boletše mokibelo o ngaka a binang o thoma go phekola ka 8 ya Frugo ka 3 ya Llata ngaka o tšhaiša košeng batho ba ba tlo tlang ka moremi ke tlo thoma go ba bereka Llata ka 5 ko tšhaiša late ka bo ma 9 ba go phekolwa ba ka gae ba se ke ba tsogela Frugo ke phekola kgoro tše pedi fela family tše pedi fela ge e le gore le edaba le baiša mohlala o twane ke ba goba matlerekeng go tletše matlerekeng a sebe go tlala mohlala o twane ke shota ka kgoro e teng ke nyakile e teng ke nyaka go phekola kgoro e teng mosagare ka moka ke nyaka ba tle le kgoro le ditlogolo tša bona go se ke go phekolwa dikgoro e noši ke nyaka le bana ba ba phekole ka gore o ne mathata a gage majarini kokwa majarini o ne mathata a gage kgaetšedi a rena mola o ne mathata a gage lebo o ne mathata a gage go ne tše dintše di nyakegang mo meropeng ke a leboga ke gopela batho ka moka ba e leng gore ba ngwadišitše meropa kwa ga moremi ba foune gona mo leborontshe and then re tle re kgone go tseba gore re file batho dedi tša mohuta mang re a leboga motheletša motse community radio re a leboga babogedi re a leboga ba rena re a leboga professor moremi go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele